eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri. Wewe ndio unasababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka kufanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe kuna wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wala umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Sasa wewe unaona. Unieleza nini? Sijui mimi nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Kiwa abatangani gose chiskuru chintangani nigo cheigora bene chiskuru ritkoria rero iri guchaka amasomo abene etam ya kabere umwako yiga 2025 mwancho murigereria yo muibori guardian gose umurendi bwa bari enda no kwegena kwane kigetambukira na gokoba abana abo gwika chiskuru nabo igo kubaikirana kiribagane tichinga kiba chaka amasomo bunenchire ya moyo kubarorobere nabo igo kubaumukia bachigoeta ase amatemo manene na batebya banyare gukora umukia aboroki wabonsi bari bagenyarire bakugura chiskuru tukore araro gose bari bakugura chiskuru ewike yenge meto kubaganira amaya nene mono umonene nyasaye abatangane chingaki mugutara chipara kera mugutumika chigari chiri chirose namako amwanya bantu Ekeonga Chinsa Isano na Ibere senchira yo bwenge nsengatire Nyaboga tore nere Wilson makuru kwa sense meria yo muna bo imanyererio Wilfred Matundra kuri studio akabere nere koneka buna chibichana maro ingo ikira chira senchira ere yo wekira no ikaranso ikitoko manyama yakuru Chinsinyo inye chinse engima. Abaibori beskuru ya Esani DEP primary ritskoria rero nigo baba bakubeka ekeburi egeita kegosoa ase skuru yo ase kiria bakorera na kwemurunganiria oborayo bube umwalimu omonene bweskuru yo gwikira bonika nigo abaibori abo bagendete egikaro kikorawa no mobisa bwitse mikuru asense miria
ya ensemeria ya Gesima na boigo omugambi bworogongoru eriko kwana Chinchera baranyare gukora omuchando ore ase skuru eyo ase neban goikira boniga mwarimu omonene taraikirana ase skuru eyo goso mwarimu omonene oyibatagite gosere kora ase skuru eyo tarabaka goikirana ase skuru eyo robot yoru asembeo Ito bakira mbuya mono mwensi abantu baminto asengete karona batayinga bona matoto ko beke nsaya moto beke kiwawa nsaya tuikaranza bana kuna abantu tubana n'abantu abanene tuensa togambe ekigusi kuna nakitwatagete mbuya mono ekiagara mwaigwere ande mbuya mono ekiagara moto ergeta buyayiga mbuya mono maite nanyobire you are very digital people. Congratulations. Yes. That is what we are. Issue twabwate muno obisi eringa kwenye mwatwarire omwamate batari obuya n'omwarimu weno manaye tugege bwesuku ine era mbeo tukaya twakire n'omwarimu orenga abaibuli okoranga gati yabo gati yaye amana abaibuli omwamate wamenye okora tugege bono iyi tukanye nero twabwate muno obisi twanye nero twari gushugurikira nanga gitokore skuru yagenderera egera abana baitu abali innocent basa likinga kicyabo abara siko esukuru jakore getugege abana baitu abake ababwate right yoko bere skuru amatukonsi egera skuru getugege so bura twegwanga babwate bakari basa skuru abaya tuchandanga ngagitoko kora toika egera tukwana monairu abana barabwo tubabeke kandi tubari bakari yabo barabakara getugege bana gosoma egera to address other issues to better to the community. Mama kwenye verify abana nembara wara verify ese kutoka ya betere community ya ndirenga barabuka kwa Ito polka pokara na genda to kubwatira orobotero kurwase skuru yesani Chinsa ikomi ninchi okoretera orobotero asenchira ya bene na tutigarite ase county ya Nyamira mu engineer James Kimoni oyo bwate eganga anemono yugo chakuriye kiro kibo governor ime county ya Nyamira ka kubwatirana na Kimoni Education Foundation igo bacha kirege kombe kimupira gose chigosori cyo mupira bwa magoro ase county ya Nyamira chigosori cya chikoera Jumapili egocha kokwana Tembe kurwa Gitige School ya Secondary ya St. Peter's Nyaisa egotoka eward ya Bogichora bunge ya West Mogrango nigo egatia baria babere bagosoncha chigosore echo nabo igo bari bagochesa omupira oyo bagokere egetambo kerekyo nakubora bana siasa bonsi koega omufano oyo okemone nabo yogoteba inenjira yamo yo gokonya abasai ananono kubatoria kurwa sobotumiki bobebwa mario nabo igo chisabu chire chimbi bata kitimwa ekyo mugabana to naligo moni aligereria kanyamaranga Nyamira county banambara bamulire kole kontu wake bana jetare dikiabu moni agenderega se yare genda ba Nyamira county bamarori no muntu ngagibia pesa nyasabu bwadesi naenda so ikero kulia kibo gabana agera kinya bana bakino bana gwata maya ebiranga libia yagera abantu bebisire mali mono mnabona abantu itibara abange bakira igasoma kokosa njya talent situ cyabana bakorokia utoko mahera ikire yegera turusia abana bagana gwaka league Lions kurwabona ngo jora ture babire batatu bajwenya se timu dirigwaka division 2 na division 1 onyatale tagende kimbali batale gocha gwikirwa eliye talent ya berre kanenya gusukuru chigo goto kumwira nengambi ya mono sana andre no mukyojo lyanyara ko baga kwanya youth basirira ali asimashina igeko era basaba baito basirira ali binywaji egera baru binywaji banyole chidarendi cyabo basokeliye banyara ko baba wekonya sulu mabugo samali tango ndeni ko samwaka captain ya Pirates ndona tayo mheshimiwa leli chicheze chibwanta chitangane nemipira mnabona tokwa taisinteka ngao nabona te angachicheze chiachite in time tango manya boys nje coach ya Geta FC nikali United Knights akia ndolsi ase our rival ya manyento kwati materials chiko tumeka geti kuna balls uniforms the fields chile very pathetic we are nearly evinde vira tente wachandi
Wetsemi mense ya Kenya Muske Julius Mingosi ogamba nigo aruro kobolia gochasa aboro kiwa bali bakora matemo manene ya KCSE umwaka weta na konyora grade gyo kubaira chi university gose C+ and above kogendera kwerikia na kusips ere kwebwatera amabagas chi university na boigo chi college imeyense ya Kenya Muske Mingosi nigo asingirere gukoro kubotoka chinkwana igoriyo kubwato kwa wechi certificate gochia ase aboro kiwa bali banyare gukora skuru asaboigatebire aboro kiwa bali bakora matemo KCSE umwaka weta certificate cyabo nigo kirase gosoka mapema umutenyo yoiga utaraera certificates za wanafunzi zile ambao walimu wako nazo shule wana hold zikuwe released kwa wanafunzi wote. Tulisema certificates ile ambao walimu wanashika zikuwe released kwa wanafunzi, na ile siku nilipeana imeisha. Kutoka next week tukipata ule mwalimu ambao hajatoa ile certificates tutamchukulia hatua. La pili, certificates ya 2024 KCSE zinatolewa this coming week. Tafadhali walimu, ita wanafunzi wakuje wachukue hizo certificates ili waweze kupata kazi na kuendelea na maneno mengine. Ya mwisho tunaendelea kuenroll wanafunzi wale walipata C+ and above kwa university. Tuliweka mpaka tarehe 30 ya hii mwezi ndio itakuwa ya mwisho. Tafadhali ambia wale wanafunzi ambao wa-apply kwa universities, kwa sababu kwa saa hii tuko katika 72%. Tafadhali kama huja-apply mjaribu mfanye application ndio msifungiwe nje. Masensemeria ya siasa barai kurwase serikali au bara basani baime bo muraibwense ya Kenya Muske Daktari wa Samuel Ruto nigo bagenderere koigera muraibwense anene mono ase boraibwaye imeyense ya Kenya bakura wano muraibwa bara bangase bonge Muske Kimani Chungwa abara yabo nigo bayigereire etaro yo muraibwense ko cia senseri ya China ase batebire buna muraibwense teribesa achete okabesa kore no wa matobuya achete korosia asenseria ya China asoboye bamotira barai bali bakomochia osasi boigo basi bamochira barai bali bakomochia etaro muraibwense gochia asenseria ya China. Sisi tunaamini tunaweza kusonga wote pamoja kama Kenya. Mnakumbuka wakati rais aliahidi ya kuwa atatatua matatizo kwa sekta ya sukari. Wengi walifikiria ni maneno matupu ya siasa wakati wa kampeni. Na wakati alishika hatamu ya uongozi, bilioni 100 karibu 17 madeni ya sukari ikafutiliwa mbali na serikali ya Kenya. Rais wa Kenya ndio tumechagua ashike maneno yetu Kenya hii. Yeye ndio tumechagua ashike, na ndio ako president mwenye ako ni His Excellency Daktari William Samoei Ruto. Uende juu, uende chini, that is the reality. Tunafurahia kwamba sasa tuko broad based. Tutaangalia pande zote mbili ni wapi kutembea, lakini cha maana yule mtu ambaye atakaa karibu na rais asukume mali ikuje Malava. Rais hajaenda Uchina kukopa, ameenda kutafuta wawekezaji. Hata hiyo barabara mnasikia ya Rironi Mau Summit, sio Rironi ikomee Mau Summit, itajengwa as an investment, itoke Rironi Mau Summit mpaka kwa boda ya Malaba ili Kenya yote ifunguke. Ni kweli ya kwamba serikali hii ikiongozwa na rais wetu William Samoei Ruto kupitia Ministry of Cooperatives wanapeana shilingi 50,000 kwa vijana 70 kila ward. Mimi nimefuatilia yale niliyosema, nikasema ya kwamba watu ya jamii ya Kabaras, watu ya Malava, ndugu yetu alipotuacha tulipeana ahadi mingi, na mingi ya ahadi hizo rais alisema imekamilika akileta bus. Nishukuru Mheshimiwa Rais kwa ile safari amekuwa nayo China. Kuna mambo mazuri ambayo ametuletea. Tunajua kwamba moja ya projects ambazo atatekeleza ni ile dual barabara ya kutoka Nakuru, Naivasha kuja paka Nakuru paka Mau Summit. Nataka kumuomba ipite paka Malava. Wakenya wote bila kuchagua kabila,
bila kuchagua vyama, bila kuchagua sehemu. Nyinyi naomba muzidi kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na tuzidi kumuunga mkono akiwa katika harakati za kuunganisha Wakenya ndani ya broad-based government. Gabusoni igo igati abajumbe kurora gongo rakos baburira abakenya bonse goesoke no kubwatuka ebirengerero byabo igoroje ikiganja kerekia National Government and Constituencies Development Fund gose NGCDF gukwana kure bunge ya Changamwe ime ya Mombasa abajumbe abo nigo bayigerere ikiganje cyo gya CDF na goteba nigo kyabereke gusira abana gosaboro kwa bange anene mono asoko bakanira chi school fees cyabo. Tutaita watu wote waje. Kwa sababu gani? Hatufanyi siasa sahihi. Sahihi tunafanya nini? Tunafanya maendeleo ambayo itafaidisha nani? Watu wetu. Sasa haka kashetani ambao kanaingia kwamba itoleo iende kwa county, sijui ni sheria gani ama ni kipengele gani ambayo baba kidogo amepoteza network. Kwa hivyo tunakuomba kuanzia kesho, kwa sababu Jumatatu tutaanza mchakato. Una uhuru pia wewe kusema ni kweli nilikuwa nimesema hivyo, lakini nimeonelea msimamo wa kisawasawa ni NGCDF ibaki, kwa sababu wananchi Kenya nzima, hata kule kwangu Matuga na kwengineko, hata Nairobi, wanategemea NGCDF kwa upande wa basari kama hivi leo na mijengo ambayo inahitajika ya mashule. Mwelekeo wake uwe ni wa kusaidia watoto wetu wa Kenya. Usiwe ni wa kulete mtafaruku ambayo itatatiza watoto wetu. Hii maneno ya basari yaendelee yasiendelee? Kwa sababu kuna wengine katika huo mjadala hawana roho safi. Wengine tu wanaweka fitina, lakini wao ndio hawana roho safi. Kwa sababu utaona wengine wanaozungumza sasa hivi wana uwezo wa kusomesha watoto wao. The only investment that never goes bankrupt. Chikokorera kurwa sensemeria gose sector ya bachanu nigo inambe nene y'abantu babiri bakorwara uburori wa malaria ase amatuka ya bwango ya gwetanya amatuko gose emyaka ya magega yeri shirika usekembe kirikia USAID kwerusanania ase gosira sector ya bachanu inimeyense ya Kenya murike botambe ase wizara ya bachanu mosiko swati meri muthoni nigaruro kubore kuchasa abantu gochamo erigo kyane inambeyo ase boigo aburure ebirengerero byaye na boigo bitambukiro wizara ya bachanu raje kwimuka eriwane kyabuna obururi bwa malaria ngokyana bore miyensi ya Kenya. Malaria remains a burden to many of our households, and as a country we are working together closely, both the national government and the county government, to ensure that the prevalence of malaria continues to decrease every other day. And we want to promise the people of this country that we are looking forward to providing an available, accessible, affordable, and acceptable quality healthcare all the time. We have carried out indoor residue spraying campaigns where in Busia and Migori counties in 2024, achieving over 95% coverage and protecting approximately 2 million people. And there is a subsequent campaign in early 2025 in Busia County that maintained this high performance, contributing to a remarkable 50% reduction in malaria incidence from 746 to 358 cases per 1,000 population. And the recent pullout of the USAID funding is equally a disruption. However, we need to highlight that there are urgent needs that need to be dealt with. One being the increased investment at both national and county levels. It is important to note that domestic resource mobilization, stepping up to allocation for malaria control will safeguard the gains made so far and will accelerate momentum towards malaria elimination. Out of the 5.5 million cases reported
In 2023, 10 counties reported 4.9 million cases. And this is represented as 90.3% of all the cases in Kenya. And these counties include Siaya, Busia, Kakamega, Migori, Kisumu, Homa Bay, Bungoma, Turkana, Vihiga, and Kwale. Notably, Busia, Siaya, Kakamega, Migori alone contributed 53.2% of all malaria cases in the country, underscoring the need for intensified interventions in these regions and the counties. Chitagika ikomina kianda iguru Chinsa Isano na Ibere chomuga sorero mwanchu mude wikiragabu nongo chuwikire mwere Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchera yobenge nchengoro kwa Catherine Nyaboga Wilson makori kwa somono wimanyiriro wifiri matunda kuri studio akabere nero gendra tokone kemuna chibichechi na marongo ikirachira asenchera ire yobwekiranu gendra gutwara oburi borobuya asimuru ya Getembe TV okobwatia. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasore asobwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyumuchuligo musongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetara sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope yigo tukasinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani kubabwate obokoreli ao unabono mbabwate obokoreli ba boarding ngurwa bali